lu bok lo pa tie ba hey obed mu kenyu pa tie na shanti mararaj mo ma giki ana beren wana na tin bad day na ento beru en ti aluodu ne pa tie ba ati aluodu pa me wilobri ina andu bok lo do mo ben ni kape wano yabo wang wachu wa pekedo bien Satan beru donyo ko ye gen weng nungu gyar wangi ye sika pa wal yabo wang wa tumo ko bok lo na lok ti adek la bol tin ti adek ma be kili wunu bok lo ko bet kinge ye ba mena ma shel ping mo mo ni eni kumero kelu dir manyen la wo maja bro gona chim bro ni jal bro madir awe bro itie ni atie do bro ni ngate time bro ka pe konya kitam cha tumo ba arwe ngara bro ni amono ni ena chinje shere miel kunu i chere tio agorisio enano i lebo kenti ki lep ni bro ja lebo awe sire mo berguli o ber ne ko a lebo money awe bro ino fu wi no ni no fu ta ki plan ya no da o ya nyim ena we ka lebo mo no ko gali wa awe bro chi ngote me bro ro cha teta wa no la mewi ginyo no miel we awe me do ton ni a chilu yono sister awe bro yena tiene tiri miel yono sister ni no la mewi cha uto miel mo do bar wiyo a wilu ko wa me mo chido wa cheto ganga ana penya we bro chi la me no leng ni bro yinge wan ko do ana na me we eno tiok lo kanio awa okay wa mete sto ti ngo ni rong teta wa ja gi ogang e beru ki yom twin ki tieko jemi weng ma mete utuma fort pe bene lewi kaka ti kum ti chekome awe bo lwenye we ni lwenye ma tekara awa aya do pien pe wa mera ko lok mone en po ting nyonyo ni en jo me gena chiele ken en manodong ni wato twar mo nge kenyo ma dong chale wa be taw diri en ni in pe group en pe pro an palewi awa ya bro ro waja ni neno ma chi kiberu en ngi ngar dong dak ruone yubo nga kiba ne transport man tieba wenga ro dokere ping tit ngar wa kong da wa ka beri singja bet da do baraja awa bro ro wa ni ye men ke ndok be ma be do ka duenyu do ke chung dok pe ka kenyu awa yo ke awa bro chi do ngoti me cho dong wa cha ni iner ma dek ende ai cher ka tik kama ene yele ye iwe ka fungwa gang e waji ni ngati dong utim ngo udare o kerdong fungwa te do gola ne chi dong chi le we ga li pierio morning aro chekere broro nga ende du tiang ma de wol de wa ong dang e we ma pok sine mo we de bibet kere nyam de wiero bro wa ende du i bon fungwa ke ping ino fungwa pe e waji agora ti po cher ke fungwa na iduon itemu dogola ino dogola ke fungwa ke ie iduon dogola ko man e wini ngare ba yes I'm coming ano program ngo adopte te magan kai bro wachi idonye at ko man magi yaw dogola ngui ping bal wiero ko ngui dek mo magi wow ma be wachi hani ide temo ni no ngar no ti jokon ti ateru wow irga chuinyo ikuon onga bro we iling iwor ko team inspection pien no gange be pedo ti anen ti lo mege
Wai pingo ni bro inge bro do. Bro ga do bion lo nyu wa lo nyu sok si no bola ta bai char ne ka mon tim ngo. Wai okay. So wai de na ngo ni bi pa na ngo sok si na ke do lo. Ke lo ko bongina ka ti wi tol be pa na ni mega ka buru gi pero kwa nyu choka ma wa beru ke ni pero lo ko le wen packing bongina ko vuk amu ke ro wen abe. Chi bro. Chi inde tiene. Bro wai ni ende bin beru ke nyu ping. Aria dek ti nyime. Oh, wa foi du. Nong dek ko cham dek. Kilu pi ma ngi yere ni mare. Bro wai no wai pe be foi. Kon ka chama ko ka tugulwe. Bro wai ro ko dek ko very fast. Mala mengu te dek ma mera dida. Ana wai bro chi de ti mo ngo. Bro no wai mada chama yen cha wai kong de bi be ping ma lo. In ana ngi ni na in cha. An pa we transport ni wa do. Era anda no ni la mengu wa no pe twer wa ko gang ko men. Bien bro treating em be don fu lo wa ko ne. Wai bro. Yo ay mar ke la karkiri. Bro wai la mengu ni waje ira ti wai an kira enen kere. Enen bro twer ber chware. Bro waje ngo. Itwer ber chwara. Bro wai ni pingo. Ngo wa email kele jara per kete. An party ready. Ko gamo. Lela megon wa yer wa ber ready ni kumbe no paperta. An be pa ba bi yel wa wi. Ina na je yel wi. Chilinga ini wa on ena li pieri yoni. A wilo dek bala nyu donga li ba bi tik kom wo mecha kai. Akwa chini ni. Bro wa ya la borlo. Kon bro yan. Ati me ni. Loke cha beri wiye. Cha wa bro yemba. Ino da go don. Bro inde no da go. Ka da ga don yubu gango kit enni. Deru da ko gela ngo. Inung kong kute ingi don loke mo. Bro wa ngato ki day school bina boarding school. Ima ite teru ngati boarding school. Ipe teru ngati day school. Admission te wa ngo bro. We bro chungu. Ento mantian loke ni pengo mo ni down we giti atiba. We down ka fanya ba. Ka ini beri ma ta tem pe ta ibe mo awa bro nyon man tieno. Ento mana eni pe bere. Mugudung era eno. Bro ni gini li karaja la. Bro jalan gini pa awa bro. Mona ate eni pero mona dok ba mana rienya ni ya. Mana eni mana la dierne ma bere. Bere dong perde. Ine kanyong mer. Bro ni mano ar cher nyom ni awa. Kadir mai kenki wun ben. Ena. Wun ben wano julu wen kera wonti kere. Ento. Mukene ma dong perde ke. Wan kumuru na ngati ati me Zimbabwe ti maraj ba. Man ganga Mugabe ki kacha. Kumbe shawa na eni pingo mogoni kitika chatu luatien. Tika tongo eno lomatian na eni go kitika charne. Mukena winyi la loncha winyi ya miyiki mutoka. Kidano. Manu ngarumo nung ti mutoka na witiene do dul dong pep dong paro. Wana wa winyi kigene ko India ko kwengi China ga kitika chatu kidney ba. Madam kera Mene an kira tia winde kere net yalo. Achel Roma ko. Abola chel ka gam ye kas. Eto pio mo. An wa winyu. Luatian gete charne kacha. Ma winyi luatian na dano keno do o meta ni do wile bebe. Acha o tamle chewe ate ilu boglo mo chugi tuan tian gini. Nen chewa no kase ko kae. Pio mo ko lutua. Ento ana chogo wu chana ena tie ni pe okel kisira igange dano
Luat tian in ngar cha terna kwa. Ma pie cha calculating cente. Ke cha penyo wi ni. Tian ana ki ton ki terna kwa. Chiga yita me body party ko igisira ya yuemo ti ke mer bodwa Uganda ka en. Piana wi dan mo ken gan ke cha penyo wi tian dong biena we kan. Ting tin ni te wa kunu chi de chi kop gang ni de be kunu ba. Pe ke game bodwa kan gene wando te chan ma dong mo romo wa kom ke mo gini biru ba. Ena an wol boklo. Jeje mu ke do joko. Gwake pe o fana ya bulu po fana jem kanata ena dong dire ma in ko ni poni ho ko don wat man gi dong dan ta che gen te charne si jem ne no do bal mak break kon nan we ma gi kine jo ma la chincha ana wa no twela ne ana winyi mer chan man jo char kum gini ba ken be dong ko mer welo ena gite wa kumberi kiando be pegi ye je ma megi ma wundo ngeo ni nye nang pegi luoni don kumberi wele o mer o cher malo ma nyoro wunjo ano ju wun lipe o yoto cher kunu ni mero nani o mer wel jemini shilling mer yero toke dong bena wundo nyako kunu to ko wai jo ma nyen ma pe kasto ma chon oro negotiation ti ka indana nyendo kolo wi chilu tua pe mo chiling peke ching dan chanu pongo ni king eno gi bed mo penge eni ubiter dano marai ana wa ku meno balu boglo kainan man bro no dak ma pa yo pe enano jo ma de cha lwatian gi kidongen jo chani gursi o magete wa geno ngoge mer wel jemi gini yo pingi do mo marai ena da chencha ye wa lo ka gwana dano ngoye eno gwana be gwana kai furu ma be cham enu ba kore ni meno ene ka sava kate ngi charo wa para ni da gwana peti ka mo ma ge bayo weng ti cheti gwana ga per gang be enano so lu boklok timbe subscribing timbe di ulang timbe pok ngechi eni button time ka ini di sharing chi ni chwale loko karo kene kop link boli WhatsApp group angeo kume dan tim kere mag boli WhatsApp group be family ma megi pien moto madong pere tek yed lu boklok ena ye wake and phone e ma kwa lok kinga dog be mier wun ngeni yom chwingi lewa so mier inen in be kubu ba dane we anan ba dane we be yom chwing ba jemi mati ki cham en ka dong pe ti no kar me nyero ngeni de ti chok bu ba en ni dong pe wa ye tuar dong chan be rutie ker ka wa mar pi en wa nyero wi wa wil wa mere ke ko dire do ru dire ni ru ma be wa ana dong pi chi ti ko ni dong ngeni en dong la ru na en kuman balu boklo da wa be du chen episode manyen Ka-Bokolok ke gunyi aya